Whaapopo ni aso ua, hao aso wholau e le tuua. Ua whaamalo wholau malo ia le wholau langi maa i le paia ma le mamalu o le tātou tinu. O le ua whaatau muawa lo tātou sa, ia tātou taunu atu ia ua seanga o na tātou whaamawai lea i le nei masina. Ia o tātou taunu atu ia i le masina. Ia mwhai ona whaapea o se tausanga fau, ia o se masina fau foi. Ia mai le tolu tausanga. Ia po le lua foi tausanga. Ia o whenga i pea lo tātou tinu. Ia ma le tūlanga whaingata ma le pōngi sāsa iai. Ia ona o le whaamai o le COVID-19 ma le iwa sa vea. Ia mase sau ai whaamalu malu i lo tātou lano langi lo tātou ola ma soi fuai. Ia au lo tātou tinu. Ia vi ia le tua, ia ona o lo nanga le lei. Le ua whaova o mala, ia ua whatisina fo i ngalu. Ia ua amata fo i o na tātou vaia. Ia tātou tau le leia, ia i le anga le lei ma le alofo lo tātou matai i le langi. Le ua tātou tini taunu mai fo i le tau lunga. Ia o ngā luenga, ia a meise fo i. Ia o whaiva so tātou tinu ua peo na iei le nei vai yaso. Ia o te manatu fo i. Ia o le aso whare le muli le nei. Ia o le masina lo na fitu le rei tausanga. Ia po le masina nei o iulai o le tausanga nei lua afe lua sifurulua. Ia manatu, ia te le ani sio vaenga tātou te manatu ai, ia le fo i afa tausanga ua tuanai. Ia ona o le tūlanga sai ai le whaamai. Te le ia tūlanga o peau whaatio, ia o peau langa, ia tūlanga o le soifuanga ma le o langa nei tātou te iai. Ia aivi ia le atua. Ia e ui ai le tele fo i o le ao whaaniu tū i le ao, ia o le afi whaaniu tū fo i le pō. Ia ai o lo o vaia pea ma tātou tiro fo i le anga lei o lo tātou matai le lai. Ia ua mwhai ai pea o ne tātou fo lau ia i langi ma, ia i lona anga le lei ma lona. Lofa, ia vi ia le atua, ia pe lau fo i o le pese tā vita le whai salamu. Ia tātou te whaamanu lava o tātou tangata. Ia i le atua, ia o le suafa lava lea. Ono mea ai vi inga, ia mo tātou whaafita iai. Ia leanga e whaiva o se lo pepe le reia fiafi, o le winga o le whaamatalanga, ia o tau mai. Ia o te loa o le tātou porkalai me muli nei o le afo, o le nei foi Vaai yaso. Ia o le tātou tau nua tule le i le amatanga o le nava yaso. Tau pule ola i le anga le o le atua. Ia i nei swinga foi o le tūlanga o le ai nei tātou porkalai me o le amawhai foi ona e mai moa mai ai. Ia i le tātou coverage leo le a whapena. Ia i foi ia nei wanga o whaamanu yanga. Ia lo manu ia i lava i a lau whanua o Samoa. Whaamanu yanga le na. Lo whaamanu i nai a tātou au whai a tina e o whai walu filima o whatuanga o la fumanu. Ia o le tangata soifua. Ia o lo mwhai foi o na mawai i a le vaitau mafa. Ia wala wale whonga tau mafa ia o tātou tangata. Ia pia o na tau mwhai atu. Ia vi ia le tua. Ia o na o le nei Vaai yaso ia ma le tūlanga sa ia le nei masina. Ia ma wha moe ia o le tātou tino. Mai le tātou whainga malanga umi. I le nā lua tausanga o tua nai sa ia pa. Ia mai nei. I le tūlanga sa o tātou whewalavala iai i no whoanga. Ia paulava leo le fsota inga o lo mwhai o tātou maua. Ia o tūlanga ia fsota inga whao na po. Nei, ia ai ono wha ngā solo tātou pulakalame. Ia ai le i te ruatu i tātou malo longa. Ia e te fia mori atu le whaaftek tele. Ia i tātou pa anga. Ia po tātou langlong sure fo i le tātou pulakalame o le Tautai A'e. Le fionga fo i anga le mana. Ia mai se fo i le vaenga le Pacific Family Health Group. Ia i New Zealand. After ia tu fo ia i le sunga ia portamatai fo ia Dora. Ia mai se fo i o le anga le lei mai. Ma le soso tau au. Ia le tātou Maota o Samoa Service Station. Ia i nai i tūna i mato. Ia i le ngata nao le tātou OCA. Ia po le a onga lea. Ia o le Oceania Career Academy. Ia i New Zealand. Ia ma le tautua ia le Pacific 40. Ia whapena fo ia le tūlanga o lo iai. Ia le... Ele ngata i fua whatoanga. E maua fo i a te maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu. E te maua uma o loa mai atu motu le Pasefika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso i. Maua fo i le umala mai tonga. E le ngata i lea. Mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava i Tasi Market.
Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o lelei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lelei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so tu ai ngā sizes. Whapea fo i laka ko pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whalawelawe ngata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu o le Pasefika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? My name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Ia, toe talu mai a tātou whaasalalonga, me se fōi mai tātou malolonga i na ua mai atu nei whaasalalonga whaapisis. Nisi nā i la tō ia pōnei pāanga fōi, ia ro whapāanga mali tātou a la tane ia ua fōi ia le tui nātu, ia ro nei proklabe tāua, ia i le silafia male mai moa le tātou tinu. Ia, mole fisil, ia o ani meo no tupu, nei vai yaso, ia a fōi meo le a tupu. Ia ua fōi le wha moe mo le vai fōi. Ia o nei vai aso. Ia mane tō lau tau no o i whanua ia le tātou manu Samoa le manu malo mai le tālonga fo i lea le Pacific Nations Cup. Le ana tani malo e fit sina o sola i Brisia Mpini ma le ipo o le PNC o le tausanga nei lua afe lua sifulua. Ai o lea e mai tau atu. Ia o lea ua whaewa le ipo le nei inisi o a onga makolisi. Ia o lea sa ia ina le kolisi o pesenga. O na nei le no mai tau atu ai o lea sa asia le kolisi o a vele. Ai te loe wha moe tāu o le proklame nei. Ia ale huni la kapia ma se fōi tātou manu Samoa. O ia lau na tau mawhai e avatu ma whae. Wale ipo ele whape whae wa fōi le e whae loa atu ai hia i tamiti au ngā oisole. O le li ile o Theo McFarlane le na tele na skoa. O le ipu la na moa mai. E ia ile tā ua. Ia o le tūlanga. Ina e mawhai o na inspire ai pe fōi le e tau motivate ai fōi tamiti. Ia i le tūlanga o le tāleni, tālonga la kapi. Wai, maua i lawa noa, e mwhai ona whaasoa tuai ia i le ngata o tamataa. Ai maua lawa noa e whaasoa tuai le whai a onga o le manu Samoa, ma le pūlenga. Ia la se manatu ho i le a tamaiti whapea. Ia kako o leo mai tae au, vai ngai asia tatu angkua kai puka tatu wata le mara ipu lea PNC. Ia pe whapea ane le isi teni te tia au, kako e puka kako aka mara kamale la kapi. Leo tala tu sau. Ai o le tāua le nā. O le tāua le nā. I le eisa mea te i atupu. E au noa ma se tāua. Ma sona o ngā. O le tāua le nā. Ia lea whae vai le ipu le nā. Ina ia mawhai o le moli a toi le whea. E wha o ngā le tāleni. Au e wha le kongo mai le tūlanga o le penitala. Ia au wha le tonu mai le tūlanga o le aonga. O le tausi a inga. O le maua lewa noa. I le wha o ngā ina o lo tāleni. Ia e tawala atu le i tāleni i nei o tālonga. Fa moe la na le ai fu fa moe a tonu po ba so fo ia po last time malanga tuai le ipol nei o PNC ia le motele sala fai
ia motu fo ia tele ina ngai mai ai nisi o alo mata mafana ia le tatu tunu ia le utu mati e ai ia tatu bauna nei le manu Samoa ia nisi la fo ia o talonga ia i tonu o Samoa ia o mfai fo ia ona sala la watu tatu tama mafana ia so stafo la langi i le taleni ia o talonga ia mai se o la kapia pe ona ia i le tau fainga na le manu Samoa ia tau se mai le tulanga ia i le fainga malanga lea i le vai sufo o le malanga lea le tamata i palemia to sinta tu malanga au malanga ia fia i minister in kabineta lea e fio mai foi ia le la fionga foi ia sua au Peter William Sio ia o ia leo lo ave minister ia o tangata Pasefika ia ai le ngaterna ia o nisio o tamata i minister ma le minister ia ma malu la malanga ia inisio organization sport fa la patonga ia au la wai mai foi manisio la fa salau ia inisio ala ata ia o ala leo newspaper ia i tutonu o le malo New Zealand ia i le malanga nei i le ngatalna o le tau o le malanga nei ia e toi fa mautu ai pea i le relationship o le fa paanga nei ia o motu nei po atu nei ia lua i New Zealand mai so le toi a sia i o le tatu Treaty of Friendship ia po le tatu treaty lea ia lea sa asainia i le tasi la feiva sa lau no se fulua rona wing o se whainga malanga tā ua e le ngata o le utau tonu i le atoanga o le ono sutau sanga o Samoa a utau nuku foi i le atoanga o le ono se fulu o le whengainga nei o le whengainga lea wha le wo ma loe lua New Zealand ma tātou nei Samoa tuni matai ma tūti tau mai pēa tātou wha saralanga ma tātou proklame o le ase tūlanga o ani mea o le alanga i lea fo i a funtanga o ani si mea fo lea po nei new initiative i le whapaanga nei lea o le a fina ngalo ai malo New Zealand a Samoa au Samoa fo i a New Zealand pe te ualu alu ina i nei tala fo i e pe te ualu alu whapea mai ia Jacinda Ardern ia le lei ia o tātou o le ale ainga ko visa fea koi fo i o nei mea whapea na ia te peo i sala elu leu ia te menei ia free lau visa ku se le isa visa te alu i sala elu pe te walu fa pena mai ni usil ia o nei mana tu na tunga fa pena ini mata upu le ole atam fa yatala no wa le ole at revisit the Treaty of Friendship o fa mo na le fo le la fo le events ta uana le ala ia malanga mai le te mata palmi to sinda turn malanga fainga malanga o le aso le tau nu o le fainga malanga le o le aso mo fua o le asa foi lea tau nuu ai the first ever flight ia ale tātou mai nisi o tunu talu mai since 2019 talu mai lua fesifulu malaiva ina ua lockdown tātou ma po loka tātou podas ia o le first flight la leo le atau nuu i le Monday tau nuu mai e mana tamatai pāmia ia ini se proklame le tātou Samoa tourism po le tātou wa vaenga tourist tangata mai mo mai fo ia la fa tau nuina ia po ina malai va lele i no winga o na vaenga uma ia vatu i fo is fotuanga e ma fai ona e ma uma lava le hotelenga mena pe a fai te mai mo pea ma e fa longo pea ma e mai mo ma e update mai pea i lungo le tātou BluTV o la ma fai ona tau mai mo mai ai ia i na ia tātou il vaso a to lava na ia vaso fo ia la tu ina toilet tātou coverage mai nei Samoa me ola atu tupu le aso ma le aso ina ua toi open ia tātou borders ia wha moe le ama le nei o le tua ia o le tūlanga na iai ia o nei vaenga tāua nei mo le anga ia tu le whai unga le vai aso walo si le fia ia o te lo foi o natu pisili o fea o iei ka malo siaka li ua le toi ia o asiata o le wai nei ia a tonu la o le vaso fo ia o le asui e fo sa tau mai mo ia o le a life sa o pu ia le toi ina nei ia i tātou proklame lava nei o le taute. Ia ono o niso tuatua no a wha le ainga manai tuatua ni a le maalofia. Le alana ua le maua ise awa noa o le tō whae sita. Whae asinga pisa kelo ka māloa. Taulona taunu umai nei Samoa. Ia i le aso na nafi. Ia fo i sa malanga atua na nafi tātou ofisa utu nei i Samoa. Ia e whaatalia ia le temini taula uelele. Ima taunu umai tō whae asiata. Nai fo ia i le video lunga le tātou Facebook. Ia i se la filo inga le nā male masiona tua. Ia tanu mai le nei tolu tausanga atoa. Ia o la ua vala. Ia o le fo ie. Ai mai niso wha lave tau le ainga. Ia o le tūlanga la rina. Nuna winga,
ia o le autelenga atoa ia ma le tūlanga o le aiai ia le vasafo ia prokalame fo ia le tātou Samoa tourism ia o le whaalawilo ma le whaalawilo atili o le tātou tunu i le toi tala o tātou polisi o le a muli ta ia i pea le tātou tautua mo le nanga rono winga ma futa mai pea i le tātou Bluwave TV ia po le tātou Facebook page o le BluTV pe a whai o le nai te whaafonga mai ia ai ke le follow i lunga o le tātou Facebook page ia po lunga fo i o le tātou prokalame nei o le tauta ia e lono winga ia e like ia share ia ma e follow fo ia wa ile mena i option nga e lua i lunga o le Facebook ele ngata ina e like ia i mena le follow o le se senga la le like ia le like ia e pe ia o se le laua e like na i but mea moni e te le mauanga uma i le tūlanga o me i te tupu i lunga le tātou page e ila le si button na i ta o le follow o le button la na po le kina e o mila e o le follow ina ia mawhai ai la once a whafata inga o le la live atu i asiata mai o i savai i le vasafo ia e fiti angia i lunga o lau notification ia asiata live from savai ia nai lolo tau walu kau search o minga na whautalanga like follow and share ai o le se i tali watu ia startu malolonga pupu ia tatu toi whaua ule o tatu proklame ia nei e fiafi o le safari Talofa! Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open, like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Oh, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the Ainga. You gotta get back here, brother. O le tautua ma le au o Samoa Service Station nei tua nei matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele leo nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siaki ina fo i lau tā vale. Mātou te sapala ia fo i swa uu mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapala ia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe a utu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again and God bless. Will you marry me? Say yes. E te whatalo whātu. E la tātou utunu. Ia nei fai whaengo le fiafi. E o le tau mate moi po ai le u whape lau whape marisi whaengo lele. Kau maua kule kia marapo poso lele. Le ai. O le winga o ala no whaali ato le mama le. E leo se mama hau. O le mama le. Ia o le mama sai lo ulima. Ia. Whape le tala. O le mea o le mama te ufale. Ia o le mama le. O stasi leo vainga leo le amakua talo si ia mai talo pea le tātou BluTV ma le tātou polokalame ia iai se tau sona mafofau i le keimi lea o lau kala sao o le amakua whaamawinga kongo le history o Samoa ma le koe kalaingo o ngā polis se tangata e tau sona mafofau e ko o kuri malai vālele la songfua ai makua ia ofia va ai foi ile so ngafua ai ko kuri se sil malai valele man o fa tu sa o la vai le fa fonga merta tu tunu o se makua history le ai le makua mem ke lelonga
fu le lona ta ua I lo tala fa soro pito le lua inga ma stangata le ole propose o le winga la fa e tele fa pe a fosi tu ia e te sau ke propose I la songa fua ele ai ala winga fa mtala ona ia le stasio usona na nafi na ma watu ma le fiong fo le pule na il ma va le e fa tali to fa Asiata ia o la sa uni la proposal ia te loa o tau mate mai le isi vai nga pula nga mo le proposal pio se talo sanga ko so wa le va fewa ia ai ta u fo le fewa I tu le pa e fewa I fo le pe o lai le I what do you mean what I mean so le o le tulanga fo le e fewa ai le mauton ai le mautu pe fewa fo le lai tau pito filo hole a fiad wa kama wa ro ai sea o le I fa pe officials la engagement proposal o se talo sanga lo ia ma se talia lo ia ana na fila ia na ia le uso na ia tonu na esa mana ia mai mo mai pe le vilo le tama vilo na le sa upload foi atu lungo le tato wa foi o le tato page ia le vilo le sa tu ina mai o le proposal le li nei na we mai mo mai ai cái miếng na tau no o mai lo tama tai ne ia lai ku ia stamasia I malai vale tu stamasia malai vale le o no fa ya ku le mesa masa u ai nafi te lo ai na fa pe o nei me proposal ia ni me fu inga oni fa alo longa o ke fa ya ku o le memonia o se matu matango fi pe nga pe kai pe fa lo longa you know winga se manu pe nei langi e tonga fai le sua I o fa tali fa lo ale winga fa mantala o le support sa ilo na tina o na matua te lo pe o no so na isi va nga sai mo na tu fa fini e fa tali le ngata la ingole ile nei Samoa au le ile a tama tai le malanga mai New Zealand au tau fa longo atu ia o le umi lava le sa lockdown o le umi fo ina na bala I si va nga sia ia ape o le wa maua le vano e to te liu mai te mai tai nei na ona sau fusi nga sa ai aku ia fusi le fa ape ia fusi le fa apena ia a we follow male lima o si uso si la ngatanga ia le mama tonu ale le fa ape te fa ape mo le mama le sa o venga le la le mama o si to lu ia ma se pa anga ia ai o le tulanga na eu ta tala no ile vaenga le proposal si uso sia ma si foi ma fin ole o nei memories ia sa o le vana tau ona mate o le vot tau ona file taimi ile lua fe suluiva lua fe lu sfulu ma tau sanga utene o le foko akupu le winga fa mtalanga a fa pe nei la ole o si tamasia na tu le na plan la fa poiponga ile 2020 ai fa pe malanga mai tini lua suluiva sa lo le fai la proposal lo tu lo tama po yo la ia wa tau me ai tau na proposal tama ia wa ile se ia ole lumo salvalas sau me ko kul kenger kam ko ama wol me nga ya ta ma wol me na ma masiata le ai ole winga fa mtalang fa pe nei las fa te tai lua fe sfuruiva le na fu ia lua fe lo sfuru le na poka het fa tani ma lo ma fa mo fa tau nu fa mo ni ia ke lo la elemento o paule mele sa fe la vai ngane na o tu li vai ma te talo ile tua se yo o mai se aso fa tau nu fa mo ana na fila
lewa happen lewa tau nu lona winga o se tūlanga fo le ua leva na mo miti ai ia nisi o lato pe ona ia le caption na sa tu atu le video na tu ina tu le tu ina tu te ia ele ngata ina fo le na toi fa ta si ai reunion ai o le si vai e creator ia le tūlanga o le tūlanga fo le fa si ai mafutanga ia o le tūlanga na fa fonga mai le tatu tunu ole ta ua na ma le tūlanga ia le telo me sa misi Samoa ia mai nei fia tausanga o le si mea tele na tele na bis ia tailo i au le io atu le tala le tau fa tu le uto o so mai nei la tala fa te tainga ka le fa ka ia pa pena ila wa ia la utingo ela no foi ni sila no foi ni sila ela lua fis fluiva na fa la tonu ia ela next week, next month, next year, ka wo I do. Ai ke wo o male lua fisu wivan na. Ai fai mai lo marfa si silang al palemia ai na tai. Ia wa ta punia ta tu wala va. Ono covid tisul male. Ngo folo. Ape o sai su ai makala ile umal kausang ia. O atu lua fisu. O mal fisu wivan le ai. Lua fisu le ai. Lua felutas. Fai mai lo maloka mafo. Sul. Ia la seu o umakuang ia li umingo fakali e te lola o le winga o talento fomtal wo ia te mauti no lava wo ia ni si mafutanga sa mo malepe o malepe so afianga la na covid le fa ko e le ngatoni afianga mesia au afianga la na pionia afianga lena o te ai ia ngali ia te ai fanga wo o ai ase si la fakali awal me monia ia e fai me valea le covid o me monia mai le nei toru tausanga e ke lo o e me o to nga le ta u fa peritania o le long distance relationship me fai nga wo fo nga le fai mai mama o ai ole e te lo me le tupu ile piliota le me le fe masalo salwa Makua le ai se trust e la o is kamale ngi Samoa ko sa la o se fa nga lu nga fa me ma fo le nga o le Samoa ka le ro po ale yo o tala fa ngo fie ina ala fo fa pe mai o fo le ka mai ka ile yo Samoa le ba lu ile fe o video ku Ia ke ia la ia mo dismiss ia e wila ona itala noanga fo ile le tau avatu ai fo ile tulanga o se mo onga fo ile le tatu tunu o mai Samoa fa yo e na te o levana e malanga o la te lua tai mia nei o sau i nei Samoa tau ai sau mo Samoa na sa e mai mo ile ile tau no mai Asiata ia ini sio ata to fa fu Asiata te minga ka no mai ko hinga e fa ka ia ko le mo Samoa ma me fa pena ai wo tau fa ata tu va ngana tu ma ta ia ilo mai mo il va so fo ma nei yo nai moment ia sa pu e mai le tato BluTV ile tau no unga mai no ila tau sa malanga mai ia ma le tu lai ngolo ia Samoa ni atu no te tai mai fo tato ma fo fa mo te taun tātou malanga mai sa. Moa, ia o nei vaenga tāua na, ia o tātou tala noa nei mea o proposal, mana mea whapena, ia ai le whapeo la uwhai atu, ia e te sau te proposal malai valele, na winga o whamtalanga, o nei moment na ua levang ka kaunga, mangai memories na, levang kaunga made, ia o whengta, ia o ngole li ine o COVID-19, ia malana sasalinga sasailalang, ia le ua o maine, ia o le ua amata o ngase siali, ia ma wa matai ona tatu tau no atu ia to tala tatu poras ia ai se fix tatu malo longa tatu tu tali wa ia tatu tala no le ia maka ko si lima maka ko fa ka ko felo ia ile ba so fo ala tali watu nai fa salunga fa business. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way.
Pacific 40 Talofa voucher for you, for me, for Samoa. Talofa lava Samoa. O au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i au nanga ale Pasefika Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki li vantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pasefika Family Health Group, number 1. Ka ngai whai me ufiai. Ya e tele mana o fo e fa tupu seila ma se ai o mea le tātou taltano ai o no telo sa uni mata pena o tātou tuno i le toi malanga mai Samoa i le vaies fo ya ona fa pele ya ua la baia nei tala o nei yaso ma le vai yaso o telo ke la isi mo tala le fia mai mo ya ile tuno ya pe au le ba se fo le le ma le lo fo le tua a mai se ya ona malanga mai te sinda le la sa. Ia malwhainga malanga leo la atua ngā solo mai ai. Ia whainga ua plan le whaapoiponga. Plan ia se tūlango se tau o talanga teu. Ia o se tūlango maliu, sau whai. Ia o mea o mana, ia leo le a whaatau ina. I le masino au kuso malanga ia tua ia se. Tema, ai toi whaamawina le whaaftei tele. Whaaftei atu, ia lau whiunga ngana mani mana. Ia mai se fo ia o le tūlanga ia le tautua le tātu umnanga o le Pacific Family Health Group. Ia i New Zealand le whaangaloina le tautua matawela ia le tātou Tasi Market ia whapena fu ina whaaptai atu ia i le tātou Maota Samoa Service Station ia ma le tautua matawela ma lo tora ia ma se fo lau whainga ruenga ia i le tātou tautua na ia i le tātou tenu ia wa fo ia leo whamala ngai ia ma se fo ia o le tūlanga lo iai ia to talaino tātou podas. Ia lo iai fo ia la tu o nanga ia mo le tūlanga o tātou whaapoiponga ia ma tūlanga i Porokalame a inga ia taulana e whasotai ia le tofene a toro ia ina le Maota Samoa tōna i matu ia ele ngatarana ia o le tātou vaenga nei le OCA o le Oceania Career Academy ia ma le tātou Pacific 40 leo le a ngai mai le tātou tōna le whaapeo la kalaka ko poras ia ona mutai lea o le tātou wanga le i le tautua ma la unanga fo le whaonga i ngol ka kuanga ia mo tātou whaamamoli nei a tunu unei sa mo kongi oe ia piki nei tātou Pacific 40 le ia tātou unanga na ia ele ngatana ia whaaftai atu tātou tunu no a vea ia le tātou Tautai A'e ma le tātou Bluwave TV ma le tātou Kalame ia maupa anga ia mwhai ona e mai moa mai ai ia pea mai anga anuenga o lea so Tautai A'e ma lo le on sai ma lo le folau vi ia le tua ia o tau lunga le nei vai yaso ia ai tau pulo la langa le nei o le tua tatu filoi manu filoi manuia ia tatu filoi fo ilu monu ai le o tua no ia ilanga le nei o le tua ia ta ia toilo o tau soifua a o sama to wola ia tapu ai mai foi ia ila ma tau tua ia ina ia mafai ona moli atu ia me ola tupu Samoa ia nei vai yaso iluma ia to talaino o tanto podas ina yang le leile tua fa tau ina malmanuia fu fuanga fa mo uma ia mai se ia o le tulanga ia lau tapu inga manuia nei as forele ia na on to fa manatu a fai oe fai lava la mio le nei o le ave o le tavale ma tau mafa le ava ia o te fautu atu tatu Proklame ia a tau mafa le ava malos ia a wene i tang fia le foe uli ia o lo tavale o lo sa manuia weekend manuia le sapati fa soifua ia